Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Kinhun East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hapok gejeng lamjung President Wandan Bok Jerwa hagas gining kong jong gatayo kalai trek urampang araja pausan ka lalit mi isya ko office jong ke Deputy Commissioner East Khasi Hills District ban bo jing tho bat kerpat bakan hukum yi bor pulet bakin kenra bat penshitam ka kum kaan yi try kali shimen ki ba IY bat pen kamai bian yi kali jongki kini ke Kinhun klasyam bagi dan bon ki try kali shimen kumjuk ki try kali nasaba jela ki beli akum ni hak baga ketak jurpat ika kamai kaji jong gitu ki betray hok bat si hok ki khajana kali kat kom ki kendon Kejinguan jungi banyak kendo yang disihi kadai kat halor kadau kolong ba labun plat kini ki breu ki ba su IY kini ki kali private ba ki arsaka hang ni po ka sorsolong ka jungi te kam kai ka bangi i kolong ba kamon ra jing sangan kham tam ya ki nongwan jongok kai perthai ha kani ka jala ba i du tam ka jungi namar ba maki bepli tangi kelenti sengkin ru tip hok kabar pada ru teng ba ima ru tam kadai hek ki arsaka te kini ki ba arsaka ru kila su IY lemer kum to khem da biang ki kot kisla kata kadai ka ba ni kwa banyak kendo edisi te ndri na kaliang edisi pada ipan pau yang ba kanang bon kam pada habis dia election te ila su accept ya city ke jongi but mar sempe ya city jongi hi lengba jong i pi jongi long ba insasim khia kini ka kam but kalong genuine hiru ka e ka bangi ya dawa kata kalong ba ya kini ki illegal rental two wheelers lane ki four wheelers ma ki private ni ndri ki ya pada kum ki commercial vehicle hagaba yade bagini kijing IY kini ki arsaka lani kini sau sakahi nagaliang jongi ngilalik khanra la arsin kat bangi keli ki kisla pada kidai ki mender sisngi ki ba le kini ka kamru kolong ba kimbiang e wat ya ka kot kaslaru pinbiang kot kumno haba ka kali jongi kini private ki arsaka ru kini ki private te hak motor vehicle act hak khandai spa pra section nrifun rio lada batai sai ba kinu ki bapenan kam ya ki kali kum ki commercial vehicle ki ben biang ikot kisla tenrai menta pada kini pada tanggu wi kot kim biang te watang ka permission na government ru bakin ron kum kata ke business kum biang katuling lesen ke badai benyo na ka municipal ne na ka KSDC ru kimdon te hakno ko dur kin biang kot ngila dai ben bis rupa wa ka private te hangno kan biang kot lada dai man ki commercial vehicle ya kata te lati pa commercial biang ikot tenrai menta mun song no di private te hangno kan biangkot kim biangkot ira